caggal nde jettuɗen Allah juulɗen e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam njuuriɗen ceerno men Seydi Cheikh Tidiane eskey Fouta eskey moƴƴuɓe Fouta eskey ɓeeɗo mo haali eskey ɓeeɗo tato mo haali ɓe mballi ɓe jitti majjere e Fouta kono enen Fuutankoɓe noon enen arɓe caggal maɓɓe ɓe ko ɓuri en taɗede tan o yiyaani aɗa hodde kanŋe ñande fof aɗa wirto aɗa yaɓɓa e kanŋe aɗa yaha aɗa ƴeewoya kanŋe goɗɗo ko mo wirtotoɗa o a heɓata ɗum mo ƴeewoyta o kadi tawa on kadi a heɓata ɗum kanŋe mo ƴeewoyta o ko ɗo o itta ay saɗa famno ko ɗo tan kaɗannoɗa e nder leydi he nofru ɓaleeru a wawa andude ha ɓuura ɓeeɗo mum wawa wonde ƴeew tan ko foti e ceerno Tafsiru Jabiri ziyara mum hakkiɗo caali wawa hewde ƴeew Seydi Alhaji Malick Sy ɓe ko bam makko en walla mbiyen ko mam makko en so wiyama hande ko Tiwawon leydi ndi fof kiƴƴoto yaha o wi kanko kam o anda fof to paaɗe so wiyama ko Touba aduna fof ɓabbito faya toon so wiyama ko Kaolack fof kadi ɓabbito faya to Bayñam ko doganten ko barke o fof ummi koye Fouta eɗen jaɓɓa Fuutankoɓe ɓeeɗo a wawa wonde waliyu mum ha ɓuura ɓeeɗo a wawa jaɓanede to Allah ha ɓuura ɓeeɗo a wawa wonde ganndo ha ɓuura ɓeeɗo enen Fuutankoɓe en daɗama en gonta heftade ha ila yawmal qiyamati jolfuɓe daɗi en moƴƴuɓe men fof ɓe kefti nde wonno enen en mbawa teddinde moƴƴuɓe en mbawa teddinde moƴƴuɓe mbawɗen tan ko haalde kono en mbawa gollude ay jolfuɓe kalata ɓe gollat ay moƴƴere fof ɓe nani hande leydi ɗi ko jolfuɓe jogui saɗa wela saɗa metta ko caggal maɓɓe keɗɗa hay hunde rokkaniɓe de so wona enen eɗen gandi dokkirɗen ɓe en belsinima moƴƴuɓe men haɓe nawi tinnoɗen e koye men Fouta ƴeew tan oɗo ziyara oɗo hande hay arabe ɓene ponno arde hay safarɓe ne